Nami ngiyabona nje izolo kade ngixolisa kanje izolo mina. Bengixolisa mfethu sengenzela ukuthi isithunzi sami sivikeleke mfethu ukungithuka kwakho eresi ungimemeza ngithi mina mfethu Mbali ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa. Akukhuza umzukulu ngiyabuza ukuthi nomzukulu wrong ke shuthi ke ngokuthi mina ngithi Mbali cleaner la. Mase ngithi mina mohlule ucleaner ngithi yekela ngihlala phansi ngizohamba nocleanela mina. Anginankinga nomphalazo wakho ngizocleaner because uyintombi yami anginankinga ngicleaner ngawasha indangu ngacleaner lapha ngacela u-anti ukuthi ngicela ngifayile ispray ekseni manje. Okay fine. But mina manje sengisukelana ngize ngaxolisa mina mfethu Mbali ngaxolisa ngathi mina ngiyaxolisa asambeni kokungcono asambeni cause angazi mfethu angazi ngonini mina nje ngisho endleleni yabo nje indlela umoya amade uphuke ngayizolo mina bengingadala ngisho ingozi izolo mina bengayidala ngendlela besade kuyiyona izolo bengiphathe kabuhlungu ngaqala ngiphathani even when yabo ngicabanga ukuthi uyayikhumbula le phansi nje wena usufanele wehle la izolo awusafuni futhi ukwehle isiqala phansi yaxabana ngiyopromote kusasa usungitshela mina kusasa ngiyopromote uzongikhapha noma ngangikhape ngo7 ngizobe sengihamba cabanga mfethu yabo so nami ngomuntu ngiyacabanga ukuthi hayi shuthi nawe ukukhuluma nje kubantu ukuthi hayi usamkelo ngivele ngimtshele kwenze angazi shuthi ngiyothini ngizothi uyangipretenda during the day uyangipretenda mase usukuvela wena straight mina kahlahle ungiphethe wena iboss yami wena uyangibossa hayi ukuthi ngithi yabo mfethu ngiyaxolisa and angazi mhlawumbe fanele ngikutshela amaphuzu yabo ngibona ukugwema lento cause nami angizani hayi mina mfethu mina nje uyangiphoxa shemandla yabo mina mfethu ngiphoxekile hayi kancane futhi nje ngiphoxeke ngempela nje hayi mina ngingayi hayi mfethu mina yabo mina Mbali mfethu angazi mhlambe angazi mina mfethu mingabe yabo mingabe mhlawumbe khona la ngidlale ngawe khona ungitshele mfethu semkele udlala ngami mfethu masihambile nawe sama event imali ukuyidle wena ukuyintshontsho mingabe kufanele mingabe siyo promote ukuyithatha imali yami hayi kanje mfethu ayikho nje umuntu samuyelo uyazi cha ngiyaye mina imibuzo engifike ngiyibuza yona ukuthi futhi mina ngenzeni mfethu ngenzeni ngoba abantu vele bazi mina ukuthi ngidlala ngawe ngidla imali ngawe whatsoever yabo mina mfethu yabo manje ngibona kuyithuba mfethu lokuthi mina manje ngibale ngempela empeleni yakho ngoba vele izinto zakho zizohamba kahle manje ngihambe nje kusa clean kanje ngoba mina yazini angifuni ukupretend mfethu ngithi mina ngiright ngekho right ngithi mina ngithi mina ngihlalela imali ngithi mina ngihlalela imali hayi mina ngeke mfethu mina ngeke mina nje mengingaphatheki kahle wena wasisithanda sami uyisithanda sami wena lalela wena uyisithanda sami wena mfethu wena isithanda sami wena ngiyakuthanda yabo so ngeke mfethu ngithi ngihleli nawe impilo yami ngiyapretenda sengincikile manje ngoba ngincike kuthiwa uMbali washiya uMbali wa this uzokwenza ukuthi ngihlala manga ngeke mina mfethu ngeke mina ngiyala mfethu ngiyala mfethu mina yabo nje akuyona indlela engifuna ukuphila mina ngifuna ukuphila impilo yami ngendlela engifuna ukuphila ngayo nje kube fresh kube right mina ngikuvimbile yini ukuthi uphile impilo yakho ikwephila ngikuvimbe khona cause ngiyasho ukuthi lento eyenzekile samukelo sorry ngiyaxolisa kusingaki angazi okwesibili noma wesithathu ngiyaxolela vele mina ngiyaxolela ukuxolela hayi ngiyaxolela futhi mina ngathi ngiyangixolela ngizokwenza njani ngizokuzona ngeke ngizona mina ngene umuntu ozonda abantu angizondani yabo mina ngisazozona mina ngisazozona ngizondelwa wena yabo and ifethu yazi ukuthi ngibukile ngabuka ngathi uNkulunkulu uyangithanda ngoba uNkulunkulu ezinye izinto uyawazi ukuthi angivezele zona kungakabi deep kakhulu yabo manje ubona ukuthi mina empilweni yakho ngisiqalekise usho njalo ngithi mina uNkulunkulu uyawazi ukuthi uNkulunkulu angikhona yabo mfethu mina ngingase kube ngalala nawe sesixabeneke manje kwenzakala yabo nje ngeke ngicabangele igama lami lelo mfethu elizoma kuba ngathi samukela ulala nale ngane lezi aqeda ayishiya kanjalo mina mfethu ohle ngiwobani laba igengeni angikazi ngalala noyedwa wabo futhi uqinisile awunoyedwa wabo ngisho ngahamba babuze manje kuba ngenxa ukuthi mina ngiyahlonipha mfethu nami ngiyaqhenyelwa ngumuntu ngiyaqhenyelwa nibahle nonke nime kahle ngiyabhonyelwa nami
fine Kodwa but mfethu ngiyacela, ngiyazibamba ngenxa ukuthini igama lami mfethu igama lami angifuna ngolodwa usuku kodwa ngiyacela mfethu Hayi. ngiyacela mhlawumbe siphinde sizame makukuthi ke manje yabo manje ngicela ungithethe ukugcina yeso yabo masam ila khona kuzoba deep khona next time sesixabene nawe kuyobuya ngathi angithi sobe singalali nje angithi asilali Samukelo vele manje indaba yini inkinga wena Samukelo inkinga yakho siyalala yini angithi asilali vele manje yini ezobe iba deep kakhulu because thina sokubeka ngale lesikubeka ngayo and ngiyasho ukuthi ngiyayizwa into oyisho ngizozama ukushintsha indlela engenza ngayo makufana ngithandaza ngizokuthandazela Samukelo lo because angithandi ukuthi iyeke lento angithandi mina ngiyathanda angazi mina ngiyathanda ngiyacela unginike elithuba ubone mfethu ukuthi ngizoyenza kanjani ke mawuhluleka mama uthi ngiyaphinda futhi usungangiyeka ngiyacela. Hi bazala bam, you know if makuthiwa indaba zabantu zizokuconfuse kushiwo indaba kaSamukelo noMbali. So at this point now I think uSamukelo has proven that uMbali was lying all along, or whatever Mbali said on the podcast, it was a lie, guys. uMbali on the podcast said yena waxolana noSamukelo kayi-1 wathuka uSamukelo kayi-1 waxolisa wavuma wathi yes ngamthuka ngaxolisa. If you listen to the recording that uSamukelo posted on a Facebook page that I've posted, guys, you can hear ukuthi that was not the first time, or that thing that didn't happen just once, because uyambuza ukuthi kwesingaki uthi 2 or 3 uSamukelo yachaza no kwesi-3 after that thing happened. Even after uthi the recording Samukelo the recording yangoSeptember waphinda uMbali waqhubeka. If wena uzophuza utshwala and if as a woman or as a human being nje as umuntu you know wena ukuthi masophuza utshwala bukwenza izinto ezirong uqhubekelana uphuza, because on the podcast uthi yena wadawa kayi-1 nakhona ngoba uSamukelo waye desha iyeka master or bebathela iyeka master phakathi kweAmarula something like that means bebaphuza ibhodlela ngebhodlela that ingakho wadawa wakhohla izinto azenzile wathukana and into beyimenza ukuthi amtshele ukuthi uyamnyuza is because of wayebona naye ukuthi uyamnyuza ngoba angamthinti. Yes yokuthinta into singabe siyicabanga, but at this point I feel like uMbali waye wrong naye. Akekho umuntu ozohlala nomuntu othi masijabulileni injabulo igcina ngokulwa, no. Kwasemndenini labo malume or ababa omkhulu wherever othi makasadakiwe maqeda amosha ama-family gathering, no. We know ukuthi lo muntu lo mawenza izinto kwawena kakho bakumele ummeme ucabanga kayi-10. So uSamukelo yena bekumele njengoba ayindoda esontayo ayindoda enesidima esingakubumela athatha umfazi ophuza utshwala othi makasaphuzile utshwala aphinda amthuke. Yinto uSamukelo bomela azikhethele yona according to uMbali leyo. Maybe uSamukelo beka-wrong ukuthi announce break up ngoba uMbali bekacela ukuthi ngicela unga-announce ungafaka ama-chat wethu on Facebook. Mhlambe bokumele ayisho kuphela, but uSamukelo maybe he felt the need of announcing ukuthi bahlukana just because he really wanted to move on. Yes, it may be too soon for us, but abantu they do move on after week, even after 2 days. Remember uSamukelo a content creator and is a man, or well-known man, obvious bayashela umuntu uzoshesha amthole. And if that is how he wanna push impilo yakhe makayiphushe kanjalo, I do not see anything wrong. Ngaze ngaba disappointed kuMbali. You go on a podcast to lie. Why ungasho ukuthi okay Samukelo ungihethile wangalahla kodwa nganginoburongo obuningi? Because on this recording ekuthiwa recording ngoSeptember, why uyavuma lapho uthi yes ungithuka bengaqala ukuthuka. Cabanga umuntu adaka ukuthi yena stand ukuthi aza avomite. Lo mvomito wakhe kumele uphinde usulo uSamukelo. After ukuvomisa and if uyaphuza utshwala you understand this thing of alcohol. If mawuqeda ukuphuza or mhlawumbe whatever or walala whatever the situation may be, mawuvomela ube ngcono noma so vomithile uyaqhubeka uyathukana noma sowugabhile uyaqhubeka uyathukana kusho ukuthi wena uyenza utshwala you just died ufika ngotshwala. It's not a matter ukuthi wena uyenza utshwala, because even on the podcast yesterday she said bona balwele inyama yinto yenza ukuthi balwe yena zange asathanda kusho ukuthi nendlela akhulume ngayo ukuthi angisathandi uvele wathukana ngoba kusho ukuthi ugela umuntu othukanayo or ngifila ngathi uMbali umuntu onolaka makakwatile uyahluthuka. Kanti mangabe uyazazi ukuthi unjalo my sister ukuthi nje mabona ngathi umuntu akhuhleli nabantu akwazi ukuthi phela lokuhlazana nabantu, just imagine umuntu ayohlanza res akuthuke res akubukanise nezwe
if someone uthatha ivideo that day wayipost on social, isidima sakaSamukelo ngabe sikuphi lapho? Cause uyasho uSamukelo ukuthi uMbali bekambossa around. Isidima sakaSamukelo ngabe sikuphi lapho? uSamukelo bakazotrenda kuthiwa uMbali umdlisile, uzwa ngoMbali, uMbali uyahlanza uSamukelo asule. What is that? Yes, yabona ukuthi uSamukelo at some extent bekamnakekela uMbali. And mhlambe yena maybe bekamuse for content, yef. Kodwa azange azatshengisa amaphawu ukuthi ngiyakuyusa. Ngoba he was there for uMbali. Even njengoba naye uMbali asho ukuthi ama-comment there bewamabi, ama-comment bebahlala bamthuka abantu, kodwa uSamukelo wayehleli eceleni kwakhe. And I hate umuntu othi makayenza into wrong then adlala ikhadi lokuthi no umuntu ningenza kanje ngoba nganabazali. I do not think ukuthi uSamukelo uyuza uMbali just because nganabazali. I don't think that. Maybe yena ngaba mnyuzile for content, but this time I do agree with Samukelo. Nami angeke ngize ngibe nomuntu ngaziwa. uSamukelo yaziwa guys. uSamukelo manje if uMbali uzochubeka amthuke, anyone can take a video atrend uSamukelo atrend ibhadi alose ama-brand deals. You understand? Akakwazi ukuthi associate nomuntu otoxic. That means uMbali utoxic. uMbali nje mina adinga athola usizo ayeke utshwala. If utshwala buyahlula guys, biyeke ngeke uze ufe ungaphuza utshwala. Instead you'll become more healthier. Angeke uzufe. So I think inkinga yabo la into ebacabanisile utshwala. Into edalela ukuthi kuzokufika la kube khona utshwala ngoba uyasho naye uMbali ukuthi bebaphuza baqabanela leyo nkukhu leyo kusho ukuthi azange kusaba mnandi. Maybe uSamukelo nawe wayehlekisa ngoMbali banganeni bakhe in but into ebacabanisile kuyo yonke lento le utshwala. Kwathiwa ukuthi vele uSamukelo akasathanda indaba yokuthi uyangithuka ebantwini. And if uthandana nomuntu guys, whether kule relationship wena kule undoda uyena umfazi, awukwazi ukuthi umuntu wakho mahleli nabangani bakhe manicabana bese wena uphinda umthuke phambi kwabantu. No, uMbali bokumela ekamereni abashiye lapho bayenza lento okaphuma endlini yakhe. Ngithi unendlu yakhe bomela aphuma endlini yakhe abashiye lapho then amthuke ngakusasa kuyayi-1 if yena feel as if inkinga zabo zilungiswa ngenhlamba. So bazalwane, so please you can comment down below umbono wakho, and please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Nginethanda ukuya nokubuya.